Muy kilay granani nahki pali bahwisma dawan gat laton kalaka dawan gat putepit kalaka dawan gat lesen ka manani kumibani wan prabilara famali kam tilara luhkem na ni tilara marit kam tilara bako sin lamamra iwi uplika kumibani tilara kabya lilias na manani kumibani ay ko kaysan ka nani daw kaya nahalas time ka nanira iwi batukyara yawana ni ba almuklupiasa yawana ni ba sinskira yawana ni ba diara saura diara pain tan ka laki kakairanani bamna muhkilay kranani tasbana satwala takansa yang daira walis na mananitan kabris mamanani ba sinskira bahwisma wantas bay kana satwala maplawala takansa wah matiara almog kuptan manani painus ma one time kananina chensa ka yawana ni one time kapiasa naiwa piwara kaikis matas babilara siknis ailal warbin kanani ailal tas banikban ka ailal barasa diara nani ailal barasa kilay ka naiwa wan plabil na travel na ni baraba naiwa work please kara travel na ni baraba naiwa tawan kambila na travel na ni baraba naiwa chuch kambila na travel na ni baraba man yang nasins kira san wan tan kabrisa nahatrabil ka na ni wan ma para takiba banapya mo kilay ka naika piwara wal dedera satwala na ni kawo Bible ba para mo na si ba Matthew ulban wak kata sabti ka 24 verse ka na ni 3 winay kanra disciple na ni ba Jesus na makabiwalan smasmal kra one ways man malaya sing ka na ni manaki kabya mo hilay kra uplawala na ni wasip sa travel na ni pat na ni tasbarata kiba baha kayki mo ni diara lukras kaya baha baban kung dukyan na ni taki sa wiyaya sakuna naiwa manya wantan kabrisa nahaduk yan ni takina kasbara diara kumta kami tatakis an baha diara ka kum dukira ISIS na basika uplaluh pikawait na witin ay bilara ulban bakat ay makaya bata kami Bible ba para mo na isa Matthew ulban waw kata sabti ka 24 verse ka 35 nila tas ba heaven wali kasi sa luiwaya sakuna yang bilira dia ulban na ni basu ay makan kabyawe naiwa mo hinani tawan kambila ra wan kabila ra chuch kambila ra family kambila trabil na ni bara nah kidaw gayawan na ni mahatrabil ka na ni bawina prila kabyay naiwa siknis sat kara na ni bara ma naiwa mo hilay kra unsawan la ka na ni bara ma war na ni bara ma bahana ni sudduk ya ba kya sip kabyaki laman la karawaya, pri la karawaya. Kya mama, papa, kupya bila ba, liliya takaya. Kya luh panani, kupya bila ba, liliya takaya. Kya smas malkiranani. Kya kupla almuk lupyanani. Kupya bila ba, liliya takaya. Kya kabyawah manani, yabal tanis na tawag kinani ba, dawan yabal kapli kaya. Kya kabya hapiwa ba hilay ka yawana ni ba wan mo ni wan lakri kana ni wan lat wan lakara kupya kumi lakara wahila apo kiran yun sa wan lakapo kiran ni bawan lakara pana respect mo ni lakari wala mahapiwa ba kya kabya implikan laka ba taktakbya tarbay wan laka ba taktakbya inaisan laka ba taktakbya kag matuskan laka na ni ba taktakbya kya kabya hapiwa mo hilay ka wan wal karalaton kay kaya wan pupyais ka wan lukan kay ka wan sins kay ka wan wina paliralaton kay kiwa Bible ba para mo na isa sa mahilay ka yawan na ni ba nahatas bawin na apya bahali ka John ulban wak kata saptika 15 verse kanis 18 ba ay si Kex disciple na nila Jesus para mo nahatas ba nis para may kay kisa ka amandam rawal mana ni panahatas ko inapias moy kilay kra wahila lakar iwaya ba tuman lakar iwaya mis para kay lakar iwaya ba jawana ni dukya piasa mahaba wahila sa wala wala piasa moy kilay kra wah matiara na ni mana ni ba Jesus Christ talia holy kaya manas pa pamit ka mana ni ba mana tara paliwal at kimaysakan sa kanupla kumisin manduk yam layang dukira dus nila pruras des Jesus Christ mama
Ay Italia holi kira balaikan, tus prihinira, man saurkam, anyang saur kinagkara. Moike, laikra, man bauba mana taras, man golmal mana pesma, man lalapihin ilalakaw ni mana pesma, man Jesus Christ talia manas. Man baking naniking karawan na nidawan katalia mana, man do kiyam rasika, bipatawat laray subitakan. Diyan do kira si kabhaplis ka saura bara, ay subita kaya minit kung sinday ko pelukas, bibisirpi kong bako, witin badyara luha palahiwa. Tas bara, yuya ka, bri nanitilara, witin bakaw, umpira kan bako, ay subita kan. Naiwa, manyang kupira iwaya, witin rinitagi. Ay talya lay kitus pinirawan, saur ka na nila sut, priwan sakan at iwan sakan, naiwayawan kumiba ni rimbay tuan monisa. Ay sikat na bako tawra, kya kabya, laman laka, upya kumilaka wana hatas barabalya. Jesus Christ bayawan na nila para manuiba. Biwa kumbalbya, nakralaya na niba di kisakan kawya. Biwa kumbalbya, implikan laka, misbarakay kan laka, tuman ka laka, niba si nahatas bawi na luiwan kawya. Purura palay wabasi, nahatas bawi na luiwan kawya. Muhkina ni Jua ba ima kya ulasa. Yawan na ni dawan kapli kaya. Wandawan kamawan kara. Wanlula na ni ki kaya. May wat larawaya. Dawan ka paring ka kaya. Yawan na ni upla saura kirupla mistik kira. Wan luhpya kara, wan gapti ka kara, wan marit ka kara, wal katsim. Upya kumila kara iuras. Yawan na ni mamistik kira. Wan upli kara misbala ka kaya. Wan upli kara ni na isayawaman. Wan upli kara lahtu bayalan. Ano plikara saura mo na yan laka mama man kira bara. Muhkilay ka Jesus Christ bahalo ka kumsin with iwatan ya. Jesus Christ bahalo ka kumsin yawan na niwin na makabaras. Witin yawan na niwin na wan ba. Yawan na ni balatwan laka riubya. Yawan na ni ba kupya kumi laka riubya. Yawan na ni ba wan wal kay kuki. Pana mawan laka ra kupya kumi laka ra panin laka riubya. Sa kunanay wa kay kam tas para sa wala takan. Naura may wisat na bako, wantas ba na ay sawan sa kilay ka. Naiwa upla kupya wa karnataka. Naiwa, mama papa nakralaya wa wahama tiara lupa na niba. Naiwa, wahama na niba tas balain karabaman sa. Naiwa napakan na nismalkan kabupla wala daw kras. Naiwa, dawan bila na upla wansmal kayawa. Mahka at nakiawiyasa. Naiwa dawan bila na si kulan kabaha kulang iawiyasa. Naiwa church kambila da kaikis macher na ni mama ni pitakiba. Upla na ni badawan pikan taukas, upla na ni badawan watlarawan taukas. Upla na ni lukan ka bakar na takas. Jesus Christ aula sain ka sa mahikina ni. Naiwa tawan kambila da tabil na ni barawa, sikis na ni barawa. Kung saban laka, muhkilay kranam kra, bris mabaman kaikis ma, kiamam bris mabawalis ma, yara takiba. Tas babila ra, war, pinka na ni, tas banigpan ka, lisam ratara na ni. Muhkilay ka. Aman damrawali guys. Manyang na upla Jesus Christ yawan to kira dos prihinira ploy witin boy at iwan sakan sa kunayawan na ni ba Jesus Christ awan swaki sa sakra bako witin ba priwan sakan ba priwan sa traskan bako yawan na ni ba witin pila wala sa kaka yawan na ni ba wan laka na nila selfie ubya sa kaka yawan na ni ba tanis laka ramaman daw ubya sa kaka muhkilay kra puyo kumibalbya mandawan kami ang dawan kitus prihinira pruan ba man rama kami maiwalbya Manay dia daw kis mamahatalen na ni manramay kan ma. Naiwa dia daw kis mawama. Wah mapain kira na ni karma bin kapain kira music, pain kira papul na ni. Naiwa dawan nit kam takisay watlara. Tiara pain kira na ni lawa na pain kira iwan ni na ni gari ka. Naiwa dawan na watlara nit kam takisa. Dawan watla ba yung takisa. Dawan watla ba cherna ni bahaman takisa. Baby sir pilupian na ni bahaman natin ba. Priya swatla binaras. Wahama na ni ba nila sa album na ni ba nila sa Priyaswat na ni kung kumbila na pamayrin lupa na ni Bahaman sa wahama na ni Tiara almo nila bakwisma naiwawait na ni Balawan plikan daw ukras o hilay kranoa piwa katawa kupla kupya na karna takansa Jesus Christ awla ba upla awya tiwan Jesus Christ patyawal ra witindur ra boy ba plana ni ba awya tiwan upla na ni bayi lukan ka self ayukan karabaman Jesus Christ awla ba lukiara ridi takaras nai upla ba ridi takan kana ni sat takisa ko Jesus awla lukiara ridi takaras
Uplaluh pikawait naman mamtayang may tawala badul karali kayawan ni Juan. Narawali kay igresa. Sa kuna alay kabiya babay bilaan yung lika. Bila kay igres kabiya wala uplaluh pikawait na balya. Mahikina ni yawan ni basura kirama. Yawan ni uplayam ni apya. Diya mo ni yawan ni bawan sa kautas ba travel ka na wala ilaki kaya. Diya mo ni yawan ni wan sa tas ba brin katila rawama. Tas babayawan ta diya wan biya. Mahikilay ka na atas para do kaya ni basudlo iwaisa. Lalasat karagol lang ibarawa. Lalahpi ni lalahpaw ni nani. Luiway sa nahatas baban ka biya mo kinani. Tas ba na tiwiway sa naiwa prana na ni kay kisma di alasot ng karabarama. Jukum balay sa mahikilay ka bahado kaya ni luiway sa. Ramya ka ba? Mahikilay ka yukum man natas baraban ka mapiya. Mansin pruwais ma. Prura ba mandayang rabalay sa. Kung namandawan ka walpruma sa kaka, manwintakan ka laka babriyais ma. Mandawan ka walwap ni pruma sa kaka mahikilay ka. Nahatas barupla saura may kunya. Nahatas barupla di arapya may kunya. Nahatas barupla bahki may kunya. Nahatas barupla manda saura may kunya. Tas bawa may lahto biya. Tas bawa lamuas ka kibya. Tas bawa iklala may kunya. Tas bawa may wibya. Kung nawaha mapain kila tiara pain kira. Mapibuhay bas. Mana ni dawan ka laton may kais. Man saur kam yang saur kinadukara. Jesus Christ dus prihinitara tulina. Minit kumrasin nukras. Mando kira yang dukira. Ay lulara kriki. Ay lulawapi. Pwede na imawan na kami. Uplaya balalaya tulikan. Uplalang sabi-sabi kan. Uplabah kipolitikan. Kung naman ralaton may kay kiyang ralaton ay kay kiyang. Minit kumrasin. Witin. Pako apyawiras kira. Dus prihinitulkan. Las bakal. Mando kira yang dukira. Bruaya bakal. Ay raya ka pa yung kirawa. Dus prihinirayaban. Bahaba mana tarasa. Man rayang era. Yara pain kira. Prilaha ka kumuan kansa. Nay wawahma. Manra. Upla kumsin dawan la karabal mausi. Upla kumsin manra lalah may dagbaya. Alara ko sa. Napakan na ni manra. Mana may isa kaya apya. Man Christian ta kaya ba prisma. Upla kumsin manra mana may isa kaya kan Jesus Christ. Las ay Italia basin. Uspre hinilay ka. Last gota ba within ay wina na tahawit akwan mando kaya mala yang upla saura kira yawan ni bapa ko upla saura ba dawan watlara dawan plikyaw matem dawan buhi yawan ka prila ka kumpatisa dawan buhi yawan ka padin wan mo nisa plus ni wait na ay sika wina ay kukan ka na librikan baul berhi kawaltani na paana na ni saura wal prawe ultika sa kuna witin ay darawalan witin ay sawat raraplun na ni baraka na ay sawat radera na ni ilal baraka witin lika kwirko na ni patabawin na piyaya to kan at dira piyaya po kan sa kuna naha ay sawa witin plus ni white na warakay kantem witin mitama para plapiwan para may sara plakyalki para wisaluhpi ruan kataba raya takansa Nayaw na ni kay salilya katara kung daw kaya witin raya ba dukyara. Mohiki baha plus ni white na basip sa man kaya. Baha plus ni white na sip sa tiara man kaya. Naiwadawan ka boy na leho lang lapitaw ka. Naiwaban kradawan ka boy na say trataw hisma. Naiwaban kradawan boy na leho lang lapitaw hisma. Naiwaban grupla krasawra may muna. Tutsubila wina. Bankra wampla bida si kamya pahala kapo. Bankra wampla bida si kupya kumila kapo. Bankra uplikam na ni ay kukitamya na ni walsin laton la kala apo iwis na uplasud ba bankra man kabis para may kay sa wala may bahki may kunis kung nanay wa may sa mana ni kumibari na kumibara sa manduk ya para spring ni tulkan kumibara sa yang dukira manduk ya para mini kung sin bukras kira within dos spring ni tala na tulkan plus baka tayo raya kaya within pruan right tirawan kuna joyong para klibuan at kliya wala sa man mamta yang naita please find kira kung ready daw kan para marikan wag kataya sapti ka 21 bolos ka ni 1 dyan na para marikan nahadok yan ni witin ready daw kan padok yan dyan ulban wag kataya sapti ka 14 bolos ka ni 1 wina kay kanten sinwan ay sa Jesus bilang yang auna sa kuna yang kliya hindi malam na mala ni baraw ba ako may suit yang nga ni baras na babahaplis ka naman ni si Maide. Para may sana ni kra kumble ko na.
mananitam brivia, bahwa Spirit Holy, tira dukyara isika. Nanara, apastil stur ka na ni Saptika, walbaw na ikat na kay Kapten, bahwa Spirit balaya pramas kakanda, disciple na nirabala. Spirit baliwan, disciple ka na ni Jesus dukyara, ay raya ka na ni Bayawan, anaywa, nawan, albi ka na ni Kaus Malkisa, manani kumibali na may isang pagisa. Rabila ula ba dukyara, pat na niya ula ba dukyara. Muhti na ni Amandam Rawals, one time ka na sa urat na kansa. Laton kay kaya piwa balansa. Wan upli karawan, mami karawan, luhperawan, marit karawan. Upli ka na ni wan lamariwi ba, wan chuch kabila na kau asla na kaya. Wan tawan kabila asla na kaya. Almugtuktan na ni kupya kumila kariwaya. Dawa na ula muhti na ni. Dawa na ula, nahaba pula yalis ni sa piyasa. Nahaba sin palahwa, ispel bila kat mika pelikula wina. Pago dukyap ya mahina ni nahaba diara right sa. Diawa na ni batas manigban kakakantem o ewen da sign kuntem. Alwa ni na ni ba karnawan la makat kawantem wan ko ni ba taywi si kliwal ni ba. Nahana pa ko ya mahilay ka. Kau diara tara sa. Witi na ula balik ka pinka tara na ni sa. Mo hilay ka ay sarili ka kaya. Sirang iwaya dukyap ya. Jesus Christ manralatuan sayang ralatuan sa. Pamit tayawan na nila wan may sanit isa kaw. An mo hilay kramanan ni kumibani na may isang pagis na. Kay sarili ka kaya, kay sa dawan kapalit ka kaya, kay sa dawan watapi kaya. Pinky, manani kumibani na may isang pagis na. Ang kupyang kraukan ka daw kisa lahat may kaigis na. Dawan latuan kalaka, dawan kupya pik kalaka, dawan blessed ka. Dawan pa din kalaka, manani kumibani wang prabila na family kam tilara. Luhpiak na ni tilara sin karya. Yangs naman mo hikam man lamang kagrais wala sa hermano Hilario Teofilo Padilla. Aysan ka daw kan kabya, Juwawala ka, tawan jam ni kalaka, mananiwala ka dating.